Ja sam Ida Fazlić i po struci sam konzervator, a usko sam se specijalizirala za nauku, to jeste hemiju, u konzervaciji kulturno-historijskog nasljeđa. Opšte je poznato da je uljana tehnika, dakle uljani medij, revolucionirao umjetničku praksu i promijenio tok historije umjetnosti. Ali da li ste se ikad zapitali, hodajući kroz velike galerije i muzeje, kako i kada je nastala prva uljana slika, od čega se ona sastoji, kako stari, kako se mijenja, kako se taj medij suši i kako je najbolje možemo sačuvati za buduće generacije. Jako dugo se smatralo da se zapravo uljani medij razvio u 15. stoljeću na području Europe. Međutim, savremene naučne analize iz 21. stoljeća daju nešto drugačije rezultate. Najraniji do sada potvrđeni dokazi o upotrebi uljanog medija zapravo potiču iz područja Afganistana, te su datirani u 7. stoljeće. U 6. i 7. stoljeću Afganistan je predstavljao značajno središte na putu svile, te su se kroz ovaj region razmjenjivale raznorazne civilizacije koje su osjetile potrebu da sagrade u ovom regionu svoje sakralne objekte. Pa tako su i budističke civilizacije eventualno sagradile svoje monumentalne statue i oslikale su zidove pećina. Dakle, najznačajniji dokazi i najraniji dokazi o upotrebi ulja su pronađeni u zidnim pećinama iz kompleksa Buda iz Bamjana, iz Afganistana. Ove Bude značajne su ne samo zato što one nose trag prošlosti o upotrebi ulja, već i zato što predstavljaju jedan trag cijelog duhovnog svijeta, jedne međukulturne razmjene i društvene organizacije koja je zapravo oblikovala cijeli identitet tog regiona. Naučnici su oko 2010. godine pronašli dokaze da se upravo u ovim zidnim slikama, u Bamjan Budama, nalazi biljna ulja. Dakle, vezivo na bazi biljnih ulja, specifično orahovo i makovo ulje, te da su se u njih čak i dodavali smolasti i proteinski dodaci, to jeste veziva, koja ukazuju na to da se radi o jednom sofisticiranom poznavanju materijala i slikarske tehnike. Pored toga, pigmenti su dodavani direktno na suhi zid koji se sastoji od gipsa i od zemlje, a u nekim dijelovima su čak pronađeni i tragovi laka. Ovi podaci promijenili su ono što znamo o uljanom mediju. Uljani medij se razvio u Srednjoj Aziji stoljećima prije nego što se razvio u Europi, kasnije u 15. stoljeću. Nakon ovih dokaza, naučne analize su pokazale da je ulje doživjelo zapravo svoj procvat u 15. stoljeću na području Europe. Veliku ulogu u razvoju uljanog medija imali su upravo flamanski majstori. Posebnu ulogu odigrao je Jan van Eyck, koji se dugo vremena smatrao ocem uljane tehnike. Međutim, on zapravo nije bio taj koji je razvio uljani medij, ali jeste bio taj koji ga je doveo do jednog sofisticiranog nivoa. Naučne analize pokazale su da se njegova djela sastoji od fino pročišćenog lanenog medija koji je nekad modificiran upotrebom povišene temperature i smolastih dodataka. Ovi dodaci i modifikacije pomagali su Van Eycku da dobije sloj boje koji se puno brže suši i koji ima odlične optičke efekte. Jedan od takvih primjera je i Arnolfini portret. Naučne analize na Arnolfini portretu pokazuju da se ona sastoji od jednog kompleksnog sistema lazura i tankih slojeva ulja. Pored Arnolfini portreta, Ghent Altarpiece pokazuje kako on ima odličnu kontrolu nad optičkim efektima ulja. Nakon Van Eycka, uljani medij se razvija i na području Italije. Brzo se tu prilagodio uljani medij, brzo je prihvaćen. Leonardo da Vinci je zapravo koristio jako često uljani medij u svojim mekanim prijelazima tonova kako bi razvio svoj vrlo karakterističan i poznat sfumato koji se primijeti vrlo lijepo i u njegovom djelu Mona Lisa. Naučne analize pokazuju da je dostigao taj nivo savršenosti i razrađenosti ulja da su njegovi uljani slojevi svega nekoliko stotina mikrometara tanki.
Suprotno onome što su radili Van Eyck i Leonardo da Vinci, uradio je i Rembrandt van Rijn na području Holandije, dakle u toku zlatnog holandskog doba, gdje on zapravo koristi uljani medij te ga dodatno modificira upotrebom sikativa kako bi dobio jedan malo tanji sloj boje, te mu dodao treću dimenziju i stvorio taj reljefasti izgled, razvio svoj poznati impasto koji se najbolje primijeti u njegovom djelu Noćna straža, o kojem ćemo govoriti malo kasnije. Da bi razumjeli kako se jedan uljani medij, to jeste uljana slika, mijenja kroz vrijeme i kako ona stari, prije svega moramo razumjeti od čega je uljani medij napravljen i od čega se jedna uljana slika sastoji. Uljane slike se sastoje od fino usitnjenog praha pigmenta koji se zatim miješa sa vezivom, dakle uljanim vezivom, koje može biti različitog tipa. Uljani medij može biti laneni, može biti makov, može biti orahov. Uglavnom se ulja klasifikuju prema njihovoj moći sušenja. Ulja mogu biti sušeća, polusušeća ili nesušeća. Sušeća ulja karakteristiše njihova hemijska struktura i njihova mogućnost, kako samo ime kaže, da se jako brzo osuše ili da se osuše do kraja i da formiraju jedan polimeriziran i stabilan film. Sušeće ulje je upravo laneno ulje koje su umjetnici jako često koristili, kao što smo spomenuli Jan van Eyck, Leonardo da Vinci i Rembrandt. I taj medij, taj uljani medij, to laneno ulje, se zapravo u svojoj hemijskoj strukturi sastoji od tih nezasićenih ili duplih veza koje moraju da puknu da bi reagovale sa kisikom i da bi se odigrala ta vrlo važna hemijska reakcija koja se naziva reakcija oksidacije, koja je zapravo zaslužna za reakcije sušenja ulja. Nasuprot lanenom ulju ili makovom i orahovom ulju, koja su također sušeća ulja, imamo i ta polusušeća ili nesušeća ulja u koja spadaju repino ulje, ricinusovo ulje ili razna druga ulja koja zbog vremena nećemo sada obrađivati, ali zanimljivo je spomenuti da se jako često u savremenoj umjetnosti ta semisušeća ili polusušeća i nesušeća ulja koriste i da je jako često, po mom mišljenju, to razlog što imamo djela savremene umjetnosti koja neočekivano brzo propadaju ili doživljavaju promjene, jer ne sadrže te nezasićene veze koje mogu da puknu i koje vode do reakcija oksidacije ili sušenja. Kao što samo ime kaže, polusušeća i nesušeća ulja se zapravo nikad do kraja ne sasuše, što ako bolje razmislite o uslovima u kojima se slika nalazi, može da dovede do raznih vidova degradacije, kao što su vezanje polutanata za površinu slike, kapanje slikarskih slojeva ili njeno boranje. Nasuprot tome, standardne metode, to jeste standardna ulja, kao što je laneno ulje, mogu jako dugo da opstanu jer one upravo formiraju taj stabilan filmski sloj. I to je najvjerojatniji razlog zašto su velika djela umjetnosti opstala kroz stoljeća. Dakle, kada se fino usitnjeni pigment poveže sa uljem, ona se nanosi na slikarsku podlogu. To je zapravo prvi moment kada nastaje jedno umjetničko djelo. Ali istovremeno je i moment kada ta kohezija pigmenta i veziva okida jedan niz hemijskih reakcija koje se dešavaju u samoj strukturi slike. Kao što smo ranije pomenuli, vrlo kompleksne reakcije oksidacije i polimerizacije. Zanimljivo je reći da pored svih sofisticiranih tehnika koje imamo pri ruci i svih napora koje smo kao naučnici globalno uložili da razumijemo kako uljani medij funkcioniše i kako se te reakcije odvijaju, mi još uvijek nismo otkrili sve dijelove slagalice. Svako naše istraživanje je samo jedan mali dio ka pronalasku konačnog odgovora, ali mi još uvijek nemamo potpunu priču. U samoj uljanoj slici se dešava jako puno reakcija. Dešavaju se paralelno i reakcije oksidacije i polimerizacije i druge reakcije koje su jako često izazvane eksternim faktorima. Ako razmislite o tome u kakvim se uslovima slika nalazi, vrlo brzo ćete shvatiti da svjetlo igra ulogu.
UV zračenje, to jeste UV svjetlo, i direktno dnevno svjetlo mogu da dovedu do fotohemijskih reakcija koje u stvari razaraju molekulsku strukturu ulja i utiču čak i na pigmente. Dakle, pigmenti će vrlo brzo nakon izlaganja dnevnom svjetlu da posvijetle, da izgube svoj tonalitet i desit će se čak gubitak transparentnosti. Zbog toga kad uđete u galerije i muzeje ćete vidjeti na zidovima jako često zastore koji su zapravo napravljeni za tu svrhu da blokiraju dio dnevnog svjetla kako bi se djela što duže sačuvala i zadržala svoj tonalitet. Pored svjetla, veliku ulogu igra i relativna vlaga. Velike fluktuacije relativne vlage, dakle veliki skokovi sa visoke na nisku relativnu vlagu, mogu da dovedu do mehaničkog rastezanja i sužavanja platna, što dovodi do samog sužavanja i rastezanja i slikanih slojeva, a to eventualno rezultira time da slojevi pucaju. Pored toga, relativna vlaga dovodi do takozvanih hemijskih reakcija hidrolize. Hidroliza, vrlo jednostavno rečeno, znači prekidanje molekulskih lanaca vodom gdje se oslobađaju slobodne masne kiseline iz ulja koje reaguju sa metalnim ionima koji se nalaze u pigmentima, te imamo formiranje poznatih u nauci metalnih sapuna. Dakle, metalni sapuni se očituju kao male izbočine na slikama koje mogu da dovedu i čak do fizičkih gubitaka ili ljuštenja slikanih slojeva. Kada se sljedeći puta zadesite u galeriji i u muzeju, obratite pažnju na prisustvo ovakvih oštećenja. U kombinaciji sa temperaturom, velika relativna vlaga može čak da dovede i do mikrobiološkog razaranja, a velika temperatura pored toga isto dovodi i do razaranja, to jeste sužavanja ili rastezanja slikanih slojeva. Dakle, sad shvatamo da se u jednoj slici u momentu njenog nastajanja dešava nekoliko simultanih hemijskih reakcija. Pored tih reakcija koje se dešavaju prirodno same od sebe, na sve to dodatan nivo kompleksnosti dodaju i eksterni uslovi, dakle uslovi okoliša u kojem se slika nalazi. A pored toga, vjerujem da možete da zaključite da se dešavaju i razni napadi na slike, pogotovo na velika djela svjetske umjetnosti. Dešavaju se velike klimatske promjene, dešavaju se ratovi, opsade i razaranja. Validno je u ovom momentu zapitati se kako je moguće da tako osjetljivi i krhki, a neki od njih i vrlo, vrlo dragocjeni mediji opstaju stoljećima. E pa, iza muzejskih i galerijskih zidova stoje čitavi timovi stručnjaka, dakle naučnika i konzervatora, koji daju svoje najbolje napore kako bi se ova djela sačuvala stoljećima za buduće generacije. Šta je to konzervacija i restauracija i šta ona zapravo obuhvata? Kada konzervator radi na jednom umjetničkom djelu, on uvijek kreće sa najmanje invazivnim metodama. Dakle, te metode mogu biti samo pregledanje stanja, recimo jedne umjetničke slike, i određivanje uslova preventivne konzervacije. To jeste namještanje upravo ranije pomenutih parametara kao što su svjetlost, relativna vlaga i temperatura. Potom, ukoliko to stanje umjetničkog djela zahtijeva, metode mogu biti i interventne. Dakle, ukoliko je potrebno, konzervatori uzimaju jako mekane četkice i spužvice kojima prvo uklanjaju taj početni ili površinski sloj polutanata i nečistoća, a potom, ukoliko to stanje zahtijeva, uzimaju i određene rastvarače, to jeste solvente, kojima onda uklanjaju i rastvaraju taj požutjeli ili stari lak. Ove metode jako često obuhvataju i procese konsolidacije, to jeste uspostavljanja jednog stabilnog stanja i ojačavanja strukture slike, a ukoliko je to potrebno, može se odraditi i retuš, to jeste popunjavanje pukotina. Svi ostali kompleksniji tretmani na jednom umjetničkom djelu spadaju pod pojam restauracije.
Kako bi konzervatori i restauratori uopšte prišli jednom umjetničkom dijelu i kako bi osmislili svoj tretman, prvo je potrebno da oni znaju kakav je to sastav i trenutno stanje te slike. Tu ulijeće i moja struka koja se bavi naukom, to jest naučnim istraživanjima umjetničkih dijela. Zašto nam je potrebna nauka u konzervaciji? Pa dosad smo vidjeli da su umjetničke slike vrlo kompleksni sistemi, da one nisu jedan statičan predmet u prostoru, nego da se one mijenjaju kroz vijekove i kroz vrijeme. Analitičke metode nam pomažu da dobijemo uvid upravo u to stanje djela, a te informacije konzervatori onda koriste kako bi osmislili svoj tretman i kako bi sačuvali sliku za buduće generacije. Generalno, naučne metode u konzervaciji možemo podijeliti na muzejske, to jeste laboratorijske metode, i na takozvane sinkrotronske metode. Laboratorijske metode jako često obuhvataju UV i infracrvenu fotografiju. UV fotografija nam recimo govori, daje nam više informacija o tim površinskim slojevima, dakle o lakovima, o retušima, o prethodnim intervencijama, dok nam infracrvena fotografija govori o podcrtežima koji se nalaze u slici. Pored ovih metoda možemo koristiti i takozvane rendgenske metode, a to su jako često rendgenska fluorescencija, koja nam daje informacije o prostornoj rasprostranjenosti ili jednostavno o prisustvu elemenata u našoj slici. Na osnovu ovih rezultata možemo da u stvari otkrijemo koje to pigmente i koje aditive slika sadrži. Pored fluorescencije možemo koristiti i rendgensku difrakciju praha, koja je meni lično jako draga i koju sam jako često koristila u toku svog istraživanja i za koju smatram da je jako informativna metoda u konzervaciji, a koja je osjetljiva na prisustvo kristalnih supstanci u našim djelima. Pored ovih metoda možemo koristiti i Raman i infracrvenu spektroskopiju koja nam govori o prisutnosti organskih i neorganskih dijelova slike, te o vezivima, o lakovima i o smolama. Ako bih morala nekako da okarakteristišem ove laboratorijske ili muzejske metode, uporedila bih ih vrlo jednostavno sa jednim stabilnim porodičnim automobilom koji nam je dostupan svaki dan, koji odrađuje dobar posao i koji je poprilično siguran i pristupačan nam je. Ali pored toga imamo i te super metode koje ja volim da uporedim sa jednim super automobilom, recimo Formula 1, koja je jako brza, koja je jako snažna, moćna, ali nije nam uvijek pristupačna. Te metode su sinkrotronske metode. Šta je to zapravo sinkrotron i zašto nam je potreban u konzervaciji? To jeste u naučnim istraživanjima umjetničkih djela. Sinkrotron je jedna velika organizacija, dakle jedna velika institucija. Takvih institucija ima otprilike 40-50 trenutno u svijetu, a ja sam lično provela 3 godine svog naučnog istraživanja, dakle doktorskog istraživanja, u jednoj od tih institucija. Radila sam u Europskom sinkrotronu u Grenoblu, gdje sam obavljala rendgenske analize umjetničkih dijela, to jeste malih fragmenata slike. Kada muzejske metode ili laboratorijske metode više ne mogu da nam daju sve informacije o jednom umjetničkom dijelu i nisu dovoljno osjetljive, onda koristimo naš takozvani super automobil, koristimo sinkrotron. Za te svrhe naučnici i konzervatori uzimaju male fragmente umjetničkih dijela. Ti fragmenti su svega nekoliko stotina mikrona mali. Dakle, to je veličina ljudske dlake. Da bi izvukli sve informacije iz tako malih i vrlo često dragocjenih fragmenata, uzmemo te fragmente, odnesemo ih u sinkrotron i tamo ih analiziramo. Sinkrotron bih najlakše opisala kao jedan gigantski mikroskop koji nam može dati informacije koje nam laboratorijske metode jednostavno ne mogu pružiti. Kako to sinkrotron funkcioniše? Zamislite jedan izvor elektrona. Dakle, mi to zovemo elektronski pištolj, iz kojeg izlaze snopovi elektrona, a potome oni ulaze u jedan manji krug koji ide zapravo oko 300 metara u dijametar. Tu se obrću vrlo velikom brzinom, sve dok u jednom momentu ne uđu u veći prsten koji se zove pohrambeni prsten, gdje se ti snopovi elektrona obrću skoro do brzine svjetlosti.
Dok se obrću, ovi elektroni kasnije prolaze kroz serije magneta koji dovode do tangencijalne emisije sinkrotronskog svjetla. Zašto nam treba sinkrotronsko svjetlo? Pa sinkrotronsko svjetlo je vrlo pogodno za mikroanalize malih fragmenata. Dakle, ono je višebojno, ono je polarizirano, vrlo je snažno i vrlo je usmjereno. U roku od nekoliko minuta možete dobiti sve naučne podatke koji su vam potrebni o jednom, recimo, malom fragmentu slike. Dobiti jedan naučni rezultat je kao držati dio slagalice u rukama. Ali tek onda kada to uklopimo zajedno i kada povežemo te dijelove, otkrijeva se cijela slika. I to je za mene kao istraživača i naučnika najizazovniji dio ovakvih interdisciplinarnih projekata. Dakle, kad smo dobili i najkvalitetnije rezultate, možda sa sinkrotrona ili iz nekog muzeja, mi i dalje moramo da radimo sa konzervatorima, sa historičarima, sa inženjerima, sa fizičarima, hemičarima, da bi shvatili šta u stvari ovaj naučni rezultat znači. Ovdje vidimo da konzervacija više nije jedan zanat, nego je on jedna lijepa sinteza raznih disciplina koje rade zajedno kako bi došle do finalnog rješenja i eventualno očuvanja jednog umjetničkog djela. Ranije smo spomenuli često i opširno istraživane metalne sapune koji se formiraju u slikama. Danas se vode velike debate o prisutnosti ovih metalnih sapuna u slikama. Iako se oni mogu formirati prirodno zbog tih internih reakcija koje se dešavaju u slikama, njih može da pomogne i takozvana hidroliza ulja ili povećana relativna vlaga. Dakle, znamo da su ti metalni sapuni prisutni u slikama, ali pitanje nastaje onda kada treba da odgovorimo na to da li je u stvari prisustvo tih metalnih sapuna pozitivno, negativno ili neutralno za stanje slike. Da li je neophodno tretirati ih ili oni postaju integralni dio slike? Za mene je najbolji primjer jednog integrisanog, cjelovitog i uspješnog naučnog i konzervatorskog projekta upravo operacija Noćna straža, gdje se svi prethodno pomenuti procesi u stvari susreću, od naučnih analiza do konzervatorskih tretmana. Noćna straža je djelo Rembrandta van Rijna koje je nastalo 1642. godine koje se čuva u Rijksmuzeju u Amsterdamu. Noćna straža je specifična zbog nekoliko stvari. Prije svega, ona je ogromna, mjeri 3,5 puta 4,5 metra, dakle ima kolosalnu veličinu. Na njoj se Rembrandt također igra svojim svjetlom i tamom kako bi stvorio taj svoj određeni smjer koji se zove tenebrizam. A potom je Noćna straža isto specifična zbog inovacija i noviteta u Rembrandtovim materijalima i tehnikama koje on koristi. Upravo ti noviteti koje Rembrandt koristi na Noćnoj straži su godinama privlačili pažnju naučnika i konzervatora iz cijelog svijeta. Stoga je Rijksmuzej 2019. godine pokrenuo jedan od najvećih i najznačajnijih konzervatorskih i naučnih projekata na ovoj slici, koji su nazvali Operacija Noćna straža. Zanimljivo je spomenuti da je Noćna straža prošla kroz mnogobrojne konzervatorske tretmane, te da je čak 2 puta napadana nožem i kiselinom, ali ovaj projekat je zapravo jedan od najznačajnijih kroz historiju. Za potrebe ovog projekta konzervatori i naučnici te naše kolege su sagradili takozvanu staklenu kuću oko Noćne straže. Upravo zato što je ona tako velika, da bi njeno izmještanje iz muzeja u atelje oduzelo javnosti priliku da i dalje uživa u ovom dijelu, obzirom da je konzervacija i naučno istraživanje dugotrajno. Za potrebe naučnih analiza, konzervatori i naučnici su radili zajedno, te su sve svoje metode umjesto u svojim ateljejima i laboratorijima odradili upravo ispred ove slike, pred očima javnosti.
Naučnici iz Antwerpa te sa raznih drugih institucija i univerziteta su donijeli svoje instrumente koje su potom sklopili ispred noćne straže. Ti instrumenti su bili bazirani na makroskopskim metodama. Dakle, cijela slika se skenirala, to jest snimala. Neke od ovih metoda bile su upravo prethodno pomenute metode kao što su rendgenska fluorescencija i rendgenska difrakcija praha te refleksno i hiperspektralno snimanje. Ove metode dale su nam sve potrebne informacije o trenutnom sastavu i stanju ove slike. Cilj ovog istraživanja bio je dugotrajna konzervacija djela. Dakle, naučna pitanja i konzervatorska pitanja na koja operacija Noćna straža cilja da odgovori su kakvo je trenutno stanje i sastav djela, kako je djelo naslikano i kako ga najbolje možemo sačuvati za buduće generacije. Sa svim ovim naučnim rezultatima i informacijama konzervatori su razvili svoje tretmane. Dakle, ti tretmani su obuhvatali precizno uklanjanje starijih slojeva kao što su stari lakovi. Inače, takve procedure u konzervaciji se obavljaju korištenjem mekanih, ručno rađenih tampona i rastvarača. Međutim, u ovom projektu konzervatori su koristili specifične tkanine koje su potom umakali u rastvarače te nanosili na površinu slike kako bi otklonili taj stari površinski sloj laka i nečistoća. Ove analize su nam također pomogle da saznamo kakva je to kompozicija djela. Dakle, našli smo podatke o tome da se u Noćnoj straži nalazi rijedak pigment kao što je arsenikova žuta te razni narandžasti tonovi. Pored toga, dobili smo uvid i u recepture koje je Rembrandt koristio. Recimo, dio mog istraživanja bio je na upravo upotrebi sikativa, koji smo pomenuli na početku, koji u stvari pospješuju reakcije sušenja slikanih slojeva. Ove informacije o upotrebi sikativa u kombinaciji sa uljem dale su nam neke naznake da je ovo Rembrandt uradio vrlo promišljeno i svjesno kako bi upravo dobio tu treću dimenziju te kako bi dobio jedan trodimenzionalni slikani sloj. Ukoliko ste ikad u svojim rukama imali jednu boju koja je svježa, primijetili ste da se ti slikani slojevi kad se debelo nanosi na platno razlivaju. E pa, kako se oni ne bi razlili i kako bi se upravo izgradila ta treća dimenzija, pretpostavljamo da je Rembrandt ubrzavao reakcije sušenja svog ulja, to jeste svog medija, kako bi ono imalo bolje mehaničke sposobnosti oblikovanja. Pored toga, ove analize su nam također pokazale gdje su bili prethodni konzervatorski tretmani i gdje možemo da intervenišemo, a gdje ne. Zašto je važna konzervacija i restauracija? Po mom mišljenju, nasljeđe je intrinzično vezano za ono ko smo i odakle dolazimo. Te ono, kao takvo, igra veliku ulogu na putu ka pomirenju, te obnovi ne samih predmeta, nego i obnovi društva i jačanju našeg ličnog i kolektivnog identiteta. Toga je bila svjesna i pokojna profesorica Metka Kraiger-Hozo, koja je 2014. godine otvorila prvi studij restauracije i konzervacije u Bosni i Hercegovini nakon rata. Studij se trenutno odvija između Likovne akademije i Prirodno-matematičkog fakulteta pri Univerzitetu u Sarajevu.
te aktivno edukuje i iznjedrava generacije vrlo obučenih stručnjaka u konzervaciji i restauraciji. Studenti su zajedno sa svojim mentorima radili na mnogobrojnim projektima i na vrlo značajnim predmetima bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Međutim, danas ću spomenuti neke od najkasnijih projekata na kojima su radili, ali vrlo značajnim projektima. U toku protekle godine konzervatori, restauratori te studenti ovog smjera radili su na 2 značajna projekta. Jedan od tih projekata je na 4 velike slike Ismeta Muezinovića koji se nalaze u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U toku ovog projekta konzervatori i studenti su imali priliku očistiti i ukloniti površinske slojeve slike kako bi one ponovo bile vidljive i čitljive javnosti. Ovaj projekat još uvijek nije završen, ali se nadamo da će studij dobiti potrebnu podršku kako bi jedna od najljepših svečanih dvorana u Bosni i Hercegovini i ova vrlo važna dijela bosansko-hercegovačkog nasljeđa dobila svoj ponovni sjaj. Pored toga, studenti zajedno sa svojim mentorima i voditeljima smjera su radili u suradnji sa Historijskim muzejem Bosne i Hercegovine, sa Historijskim arhivom Sarajeva, Muzejem grada Sarajeva, te sa memorijalnim ateljeom Alije Kučukalića. Ove institucije draga srca su dale svoje predmete i svoje kolekcije ovom studiju kako bi im vratile ponovo njihov autentični izgled i stabilnost. U toku ovog projekta studenti i konzervatori su radili na otklanjanju površinskih nečistoća koristeći jednu od savremenih metoda u konzervaciji, a to je korištenjem PVA boraks gelova koje koristimo i danas u drugim institucijama kao što je Rijksmuzej. Iako jako dugo vremena radim u inostranstvu na svom istraživanju, vrlo rado uvijek pratim rad svojih kolega i svjesna sam koliko su značajni njihovi napori u obnavljanju i očuvanju bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Moj put je počeo upravo tu. Studirala sam konzervaciju i restauraciju upravo na ovom smjeru, ali nakon toga sam umjesto specijalizacije za određen materijal željela da se specijaliziram za nauku u konzervaciji. Iako to odskače od onoga što oni rade danas, ja čvrsto vjerujem da mi možemo, bez obzira na našu udaljenost i raznolikost u našim pozivima, da napravimo buduće suradnje i da zajedno, makar indirektno, dam neki doprinos očuvanju bosansko-hercegovačkog nasljeđa kroz rad studija konzervacije i restauracije. Dakle, studij konzervacije i restauracije pri Univerzitetu u Sarajevu ulaže velike napore u adekvatnu edukaciju stručnjaka koji se bave očuvanjem bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Sljedeći puta, kad odete u Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine ili u Zemaljski muzej, želim da zapamtite da iza tih zidova stoje čitavi timovi naučnika koji se trude i daju svoje napore da uživamo u kulturno-historijskom nasljeđu onako kako to dolikuje.